Mangila konlut barokat kiblong officials ru semua bah. Toka jingmut mo bang iyo ini galong ba kumba kajuhi kumba la ya IQA kalau ba mo tenteng ngapo shro bo thau la dangila don ka jinglang jing start dangila de tentengin kwa ban IQA mo kwa long kmat bitangil de deka pertek ba menta galong ba ada kumba ong ikong mene ba ka jing ya teli mo ka jing island IQA ka perro ya kata ka jing start ka jongpi ta kawan ai kata ka jing sai mo. Very good. Bagi ni tap tilang baru kat kini kijing nganget ba pinyo pilayo sibun ma ki kijing ikai tambang idang leran ban keren bagadi ka aktiviti. Halo, apa kan mulai hapus sinong dungi ke banding kong kemud ngipun pe jadi laimen ba kiwan pe ba kan isano yak pai dalam aja ba kilaimen ki ong ba kadon kan jingdu ba katu kan nenai tak mun ba na kalian dungi bungi ba sinong ni hapon gi ba kim persiang ngat bala ban hau gila ki inti buno ban pencaya la de ba ya tu ya ka ba kalai kam don mentai sinai apna ba aga juga koro ni lum ut ya ka ilang ji bumi ba kan pe kan kmi na way to datang kepada kalian ke Ministry of Tribal Affairs of the Government of India dari program Adi Kemai Karmayugi Abhiyan bang ini ya pakat bang ini ya ngile IKA kiba katkum ba ikong ila lampra sakmat kebanikong hi galong ba na akble pilang barok kiba pilaya wan sagane workshop bagai ba anda pi ladap hakini ki asli yang ada workshop kan ai shipun ki jimatoi na terapi hagwa kentrikam antam ya ki skim nongkendam jogi hakis nogi kau. Jadi ke program arsni kalau tu bacaan, negara regional nandom shibun kebor, nomor shibun di ba pihak banyak pendap harga resmi. Jadi tu hi jom ke program kalau negara yang surga kadon kita gaji tu ban ai gaji syakri ke bapaka nang sakit paipa. Harga ba kita gaji syakri ke nagota paipa ke deban don ru haka gaji IT pura. Ya kakam bania le ya hidup bijing ki bagi paipa ki jongi ki nosun stong tau jongi ki don hadis no ikam dikumbala ong meni ikong kalong ba balai bagi khot ya pi na prem jompi ki don ki sordar snom na prem jompi ki don ki nongyalam hakwede bagi secretary BC ki village health council ki voluntary organization self-help group, Asha, Anganwadi, balok kibale sing ngamla pada nyeulut ke telefon ta piadan. Wan kejing tunggu jong kami ke Ministry of Tribal Affairs ke Longba kan kami lakumno arpaulak mut kita ki change makers. Lami kita ki leaders ki balak ban ki bandon hakisno ki tahu jongi ki banala banwanra yang kejing kelam.